wacha ni obed spontaneous nakora magajua wadhia ne county ma Machakos jalop governor county ma Machakos Francis Mwangangi bende koro kwayo jodbura ma pacho kae mondo miyo chung chenro mar puodho paro mar chik mar omenda kendo omed kao pat jopiny kapok odew paro makamano. Mwangangi wacho ni paro mar chik mar omenda makamano owinjo twagi kapok okale. Omedo kanyo ni nyaka sani oganda ma pacho ka nitiere kod pek mathoth mar ngima komedi osuru ma ichano juoge mwandu mopogore opogore. Kaluwore gi dwaro mar paro mar chik en okang' mabiro hinyo oganda ma pacho kae. Mwangangi mabende ne olieko ni omenda oseore counties ma pacho kae kojiwo oganda ma pacho ka mondo miyo bedi akicha mag neno ni dongruok ma sirkal ma kor gwenge biro kaka dwarore. Yani, hii maneno yatapita vile ilivyokuwa, hiyo sioni kama ni sawa. Naomba bunge letu lisikize maoni ya Wakenya. Jana tumekuwa na seneta wa kule Kakamega anaitwa Kalwale. Kalwale amekuwa kwa mazishi na akafukuzwa kwa sababu ya kuongea juu ya hiyo finance bill. Vile ya kusema kwenda wanaenda kupitisha. Hiyo finance bill ikipita, Kenya tuwe tunasema tutaenda kutoa ile kodi ambayo inakuwa proposed katika ile finance bill, Wakenya wataenda kuumia sana. Kwa hivyo mbunge letu tafadhali naomba, sisi hatujawahi enda kwa maandamano, lakini ikiwa itapita hivyo na waendelee, I think there is going to be a revolution in this country. Na hatutaki mambo kama hayo. Ikiwa hiyo finance bill itapita hivyo, hata makampuni hapa nchini Kenya itafunga mengine itahamia taifa jirani, na watu wetu wataendelea kuwa na shida, na baadhi ya wengi wataenda kupoteza kazi. Na kuna mkijongo woge makoma Timore County mano Machakos.